Undi rabah gitu kayak gitu. Nah, adek kaji dalam mau ada ulang karena kayaknya. Kau Pak Jun. Lah karena kayak dia. Lah kayak aman le. Nggak bisa hubungan oleh. Apa hilang pe kayak. Hilang udah. Betul. Ayo kayak tegal le. Gak lagi aman. Bagus. Kayak lagi itu lah lama dak kembali sana. Tu karena yang polo. Karena sapu beliau kayak. Woi, mana kayak gitu lah. Oh. Itu kayak gitu lah 66 kali lo kemari. Sekali kau jatuh. Gaya dia lama kaji dak ulang. Karena dia kan. Hai. Aman kayak gitu. 66 kali sekali kok nih kayak. Ayo siap mantap pakai. Lah sip lanjut lagi kayak ngopi.